Tina Michael Roslin Otim Nadit Joseph Okoyo, Kino family members of Oduyu, Amigo Julia Otim, Atielu Watika Kanu Kome. Adin Ambassador Larotunu, Tudiro Mago Aki coach, Tudiro Mago Aki Pajimo, Tudiro Mago Aki Iparomo, the UPC Dudu Amoru Umera Nadit Ujara Martin Mapenduzi Ajuli Kigum Lutela Duyu Chake Romea Beach Councilor Zubiru Kereko Mayor Noyo Gerepe Tudiro Mute Kuduyu Matikan Noa Palma Matikan Rotino para Victorio Matikan Wadwa Oduyu Aramoru Atira Sera Moro Apoyo Umebino Kayeko Adama Mega Tilni Aramoru Apoyo Matatufa Antin Party Lok Mapol Amiruni Alegu Anajolo Wilu Mati Rom Member of Parliament the Kegum District Chiuno Tiki Lega Ni Ye Wadum and Moru Kyle Moru Sinabi Wadi Lohachen the Kenta Doka Bedo Champion John Numera Madong Arno Ruo and in the area Pilok me up Gankan Atit Tujara Martin Mapenduzi Alegre Bin Boto Kumo Amiro Logachen Kiken Tira Doka Bedo Walu Ambassador Biru Moru Ini yang dua piala Rio, itu iba aku main memang aku karo. Walau beli di parlemen dulu, walau beli di parlemen dulu, ini yang di kome, ini mau di parlamente, kita mau di Sudan. Bora yang the Central African Republic. Bora rumonyo kam kama kontiye. Ale ola di speaker ni we analog eni. Wa matika time Central African Republic kama kontiye. Wale ame balo mut be parliament no. Kimonyo kinekolotia amboka na matibot ko kuya wala na dugine jumano kiti Central African Republic gudu kukakat bobakan na huo mala tudang pa kon kilotia amboka na gobyerno wala de piara rio memamuka wangi ya julikani Anga mau kele wapeo. Chiwa bero kila pen ni Johnny mo wana yo de kien kede wa. Johnny mo wana yo de kien matala chuli, uno kien kede wa matala chuli.
Unyumero wa deka. Watiki mas graves. Ma watiri dan putika jwe uchoya. Neralan lumuru utime kirpin. Ina mukora. Kwa karwasha na mukora. Neralan lumuru utime bujora. Kombeni kamente paena rendo o yutino ameke. No ini kibirika no ki bate bate toi. Aduke le pe. Sino yeye kibe kumeno. Kibe no kumeno wayo. Nito ala mount me ya julini. Peki wa yi ngat na be onekke. Den wani do kibe kumeno. Amera wa kama leng. Na wo mane ma wan o idinga tito. Wan wa ni 35 battalion Pamegi Uburu kicho Igulu Pamegi battalion Pamegi Una balani ina mukora 35 battalion Pamegi una Korea una Pajimo una Korea la tito wajeni dia da viete wajeni ada dua orang yang cendok ada viete ada ini mawantano oduju watika neno nini omero kikwe kino kakwere kama lok badwan mayang chono berutine mutija in South Africa when the truth telling and reconciliation in Rwanda when the gachacha yini chero when ni ana yati mugini ana leo nekini ana leo kija ana kwa kija Achuento la UPC achel na umane wacha leo ken umo tira tibumo kwa hiyo munga wachili kibune kana mchulo matikira tikweleke wila titikome Wakati unati utia maneni, kanu ngiru na bicha, no winyo. No kanu ngiru. Wachuru lo maton. Iwiye. Wajuni ene biyo iberi ya jure ka imierno diru mute kubaton. Dano oduyu kichek nenti megache na chek kwa mute mekaka. Peñario el Berucan Uya Poban Peoban Naubin Upoban La buoma tigre recome La buoma tigre recome Tiki de Quel caractère que ne peut La domtier Te lo que lo waro ti no ko ban what else be where ki tu lo we and take responsibility ya me a ti lo were lo kalwero what okay kila ile ye me bi oni
wan me mete ki do enini wa bi pe ni di ba ya nyim do duju ni da do ma ti ya tule ka ene wa ni da do ko pe mo wan po me ko ni la dit ti wan na wan chero ni ti ma ali dingi e wa chero ka lokke ara ti da me na mi FDC ba bi toy kwa po chero ka lokke ka kwere you tell on no man no me tika chaka tuma ina ko doliye ina ko duwe me nimla ye lo tika tu pura ka duwe me nimla ne chaka biye foi pipi ela petit ci diri a me be radio mega magnifier kai tigi la pay ko team ya di tiero document ma war woro ke ki ko foi ma tek pipi ti ga ari ga la pay en kumanda foi ana poewo apo do twal apo do yena o ami comme da ke ratiel ki musée le logne na le arba ka late non elle est ma dit ouais elle mori morwa da ke ratiel siro wan o be bilong ambassadeur la retour wa omodu ana poewo do ba ngo che ko gelo be no gom ma lo be twar bien ka do ma be po ba ta ko po ma ta